Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadar Rasulullah ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahada fillahi haqqal jihad hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil mustafa salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi kitabillahi wa sunnati rasulih ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiyal mudhnibatal mukhti'ata bi taqwallah wa ahuthukum ala ta'atihi wa astaftihu billadhi huwa khair. Yaqulu Allahu jalla jalaluhu fi muhkami tibyanihi: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Allahumma ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Mahuli mga kamaasan kamakulangan kataw tay manguran haaga masinallahu ta'ala. Hatabiat sin manusia bang mabaya tumulak pahambok hula hakar naon maksurun haway pangirab niya iban panghati niya sin hula aming kadtuon niya yaon. Muna-muna lumawag intaw yan amun tao kabiaksahan niya inhula. Lumawag in tao amun tao kabiaksahan niya inhula amun sa suko kadtuon niya. Kabiaksahan niya inhula, kabiaksahan niya in bahasa sin tao naguhula rin doon. Kabiaksahan niya in karandanan, kabiaksahan niya in uno-uno na kabiaksahan sin tao mabaya sumud maun pahula yan. Narain doon mga kamaasan in tao ini mabilang ini suntuan, mabilang sin manusia suntuan hapag tulak-tulak niya. Mabilang niya ini laung sin bahasa biyahon guide
Amunayaon inbi mga suntuan niya pagtulak-tulakan maun pahula aming kadtuon niya. Karena bang tungod maun paginhawabaran niya, way pangirab-ngirab niya sinhula kadtuon niya. Nabiyaon mga kamaasan kamakulangan katawtay manguran. Asubuhon singkitan niyo ang ginhawabaran na to. Haamin kita niyo manusia piapanjari sintuhan na to Rabbul Alamin. Bang uno maksud atawakan unuin niya angot-angot sintiap-tiap siulakan din ka to tanyo. Mabaya kita ni ibang sindi kita ni mabaya. Hatawi at simpagkamano siya sing kita niyo. Asalian aun kabayaan na to. Iaangot-angot na to. Kabayaan na to. Jumaturon haging hawabaran na to. Ang paimpaghula-hula ang simano siya. Misan iyanon long tabihayan duara impaghula-hulaan sin manusia. Bang bukon dunya amin dunya panagnaan kiabulatan sin pangatud iban pangdungog sin manusia amunain akhirat. Amunain adlaw gana-gana adlaw way pangirab-ngirab sintiap-tiap siulakan din kato taniyo. Amin adlaw wala na tupak kaya mamasaham. Adapun in dunya yari na to na kaya na naman. Kikita na to, diurungog na to, kaya na naman na to. Kaya sulayan na to na. Bang uno yung pareha, bang uno yung parasahan. Sin manusia di hadunya. Naasubuhon na to kuno mga kamaasan kamagulangan. How no? Atawakan uno in target, iban sin uno in amin point na to. Uning goal na to, hakabuhi na to. Uning kabayan na to, dauton, iban daw haton. Amin parihasan dunya, atawakan parihasan akhirat. Bangsaw pama in jawab, singkitan niyo. Amin walillahil ham miyamagad, iban miyamahagad. Hapamando sin Rasulullah. Hapang Hindu sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amu in maksud sin ako iban sin kamu iban na sin kita niyo kataan ummat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hambuok da ingkabtangan nagsamasibo law niya in maksud amu na in akhirat. Narihay ni mga kamaasan kamagulangan kataw tay manguran. In parman sin Allah Ta'ala kato taniyo. In baita sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Tuntumon na to. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira. Sabunatod in Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam upihan iman suntuan sarayaw-rayaw. Sabunatod in suntuan sarayaw-rayaw yan dahin doon nakakandot iwan nakawutang hajong-jongan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na in Rasul sallallahu alaihi wasallam upihan iban suntuan sarayaw-rayaw sinhisiyo liman kana yarjullah
upihan sarayaw-rayaw suntuan sarayaw-rayaw hai siu-siu na manusia amin imaangot iban mabaya duma'ut sin rahmat iban ulun sin Allah Ta'ala bangkong mabaya amin madauhat mo in rahmat sin Allah Ta'ala yan in Rasulullah suntuan sarayaw-rayaw haparakala iban kakahinang supaya madauhat mo in rahmat sin Allah Ta'ala demikian liman kana yarjullaha wal yawmal akhir iban in Rasul sallallahu alaihi wasallam suntuan sarayaw-rayaw suntuan salingkat-lingkat hahi siu-siu manusia in mabaya umangot sin adlaw gana-gana wa zakarallaha katsira iban nasin manusia amin nanununtum pa Allah Ta'ala sin pagtumtum na kalando in taudnya nahankan da mga kamaasan kamakulangan kataw tay manguran way buli rapat in tiap-tiap siu lagandeng kato tanyo in subay rumihil waktu in subay dumihil waktu haamuin umingat iban kumilal hajungjongan na to Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam hasupaya na to maingat urulun ilimpa iban bakkas sinjungjongan na to Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam way buli rapat in manusia hasupaya kailong makaurul halimpa iban bakkas sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in muna-muna suway siya rumihil waktu iban masa hasupaya dumihil waktu iban masa umingat iban kumila hakaboy sin Rasul sallallahu alaihi wasallam asupaya maingat niya urulun in limpa iban bakkas sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam ang kanda mga kamaasan kamakulangan kataw tay manguran in baita kato sin Allah subhanahu wa ta'ala parman sin Allah ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum hambuk din ang mga sifat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laqad ja'akum mattan bunnal tuod yan narimatong maun kaniyo bunnal tuod yan narimatong maun kaniyo isyo yan in nabi pilihan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min anfusikum dahil ha inasil niyo bimakna in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in siya manusia bi'da kaniyo na in manusia pagkahi manusia dahil doon na maun in parakala pag-upi in ikaw umupi ibang sumingod hapag kahimu manusia sabab di saan kaulong sinaktal ibang di makajari in manusia sumingod hawakon pagkahinya manusia hangkanday sabin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin piara marikato sinallahu ta'ala magpasaplag sinagam Islam piara sinallahu ta'ala amin mamaita sin amin Quran magpatarang sin kallam sin Tuhan manusia biadakato taniyo sawab maita sawab in parakala amin pag-upi iban pagsingod di makajari in manusia maningod-singod hawukon pagkahinia manusia di makajari in manusia sumingod sumingod hamin piapanjari sin Allah ta'ala bukon bihapag kahinia long tabihayan makita kau hambuk taong singuran niya in ista yaon bang biya din in paglangoy sin ista kasinguran niya bahayaon atawakan makita baha kau manusia kau nung baya to sinakal in manusia
Haamin maningod singuran niya impiapan jari sinallahu ta'ala. Haamin bukun pagkahin niya biakan niya manusia. Lang tabi asin manok-manok. Di niya yan kasinguran. Hangkan da impiarasin Allah ta'ala katutan niyo. Amin pagkahin na to manusia ada. Haamin karausan na to upihan iban singuran. Hakatan tibayhuan. Maun pahinang marayaw hikabatok na to magtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanda mga kamaasan kamagulangan kataw tay manguran biya na sinakin. Ayaw gaan-gaanon. Iban ayaw pahil-pahilon haman-hamanon. In pagpangadji hakawisin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Karena hambuk din mga kunsi. Hasupaya. Tumubo. Iban tubo ang kita niyo lasa. Iban sub, iban baya. Magad halimpa iban bakkasin Rasulullah labay ding haamin pagkila na to iban pagpangadji na to hakawisin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum faya fawzal mustaghfirin istaghfirullah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tamassaka bi kitabillahi wa sunnati rasulihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa nafsiyal muznibatal mukhti'ata bitaqwallah wa ahuthukum ala ta'atih wa astaftihu billadhi huwa khair. Yaqulu Allah jalla jalaluhu fi muhkami tibyanih ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mahuli mga kamaasan kamakulangan kataw tay mahuran. Tumtumon sadya sing kita niyo. In Quran maha mulya matandi tuod tumarrang iban di sumawa hapanghati sin tiap-tiap ding katu taniyo bangsaw pama hari hilabay labay pangadjiun ing kawisin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Karena in Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam siya in manusia nagparagbos. Siya in manusia nagpatarang sin parakala luon sin Quran. Hangkan day sab bang unuing kabayan sin Quran di maabot iban mabot sumampay in manusia pakabayan sin Quran hingga muna-muna suway niya kapangadjian iban karumulan karungdungan marayaw in kabuhisin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Dahil nga panagnaan sambil pakahinapusan Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam isa-isa niya in nagpatarang sing kamatanan luon sin Quran. Mga kamaasan kamakulangan kataw tay manguran naabot na sing kamatauran bihayaon na pangadji intibayhuan sin parakala diha dunya. Naabot na sing katan akon-akon diumulan liyawag iban dihilan waktu manaynghob mamassa-massa maglawag
sin hakikat atau akan uno-uno na pakarajaan di dunia. Amurakuman ing kulang, haamu dumihil waktu, mamariksa, marayaw, iwan dumumul manayhog, sin kabuhi sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Aun waktu, maramgam, ing kabuhi sin kaibanan pagkahinya manusia, kia hatihan, iban kia ingatan, maurul niya, dahing hapanagnan sambil pakahinapusan. Sumagawa, amuin kabuhi sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, amunain Nabi, kahinapusan, Rasul, daaksin Allah Ta'ala, panghusing katan, piapanjarisin Allah Ta'ala, amu pa isabyad to, hindi keingatan, insal sila iwan kawisin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Nahangkanda mga kamaasan, kamakulangan, hak, sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katutaniyo, hak sin Allah, sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, katutaniyo ummat niya, murah-murahan. In tiap-tiap din kato tani yung mabaya sa paatun, iban tabangon sin Nabi haadlaw kana. Iban mabaya masapaat, mabaya mahaun din hakabinsanaan, mabaya makasud maun palang sin ulong sin rahmat sin Tuhan. In muna suway rumihil waktu iban masa umingat iban kumila pajungjungan na to Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Kaabira siyabot din ha mga sin mga kaguruhan na to Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam in Aisha radhiyallahu anha nangayo kaniya. Uning pangayo sin Aisha radhiyallahu anha, ya Rasulullah, panginduahi wa kulong miya pa Allah Ta'ala. Panginduahi ako pa Allah Ta'ala na Rasul sallallahu alaihi wasallam banasin Aisyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian kalasahannya in asawannya. Nagsaroon doon magtuid biuahan sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam in Aisyah radhiyallahu anha. Ya Allah, ando ampunain mga pardusan sin Aisyah radhiyallahu anha. Siwuda innakaw na iban sin nakahuli. Siwuda innakatatampal iban sin nakatatapok. Ando ampunakan niya. Narain doon, kiyuyahan in Aisyah radhiyallahu anha pagdungog niya sin duad piangin dua sin Rasulullah kaniya. Nakaasubo in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang unin hangkan may tasya kiyuyahan lando hatabiat hisyu ta ya Rasulullah indi lang niya kuyakan haamin pangindua amo yan karena indua asin Rasul sallallahu alaihi wasallam doa mu mustajabun ibang tatay maun sin Allah Ta'ala. Kiyuyakan ina Aisyah radhiyallahu anha kiarwaan siya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kaminsan sa insambong kanya sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ya Aisyah,
in dua amin piangin dua aku yan pa Allah Ta'ala tudjumaun kaimu hatiap-tiap long niya sambahayang piangin dua aku yan pa mga umatku. Allahu Akbar. Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam mga umat niya wala niya iabutan. Amin mga umat niya nakaiyan siya pa mga sahabat niya. Mabaya kulong niya kakitaan in mga katawtay manghuran ko. Longkan niya sin mga sahabat. Ya Rasulullah, bukun kalong ni in kami ni mga tay manghud mo. In kamu yan long niya mga lundang karabat ko. In kamu yan mga lundang karabat ko. Sumagawa in mga tay manghud ko. Amuin mga sila. Wala nila na ako iabot. Amuin mga sila wala nila na ako kita. Sumagawa kimahagad sila. Iban miyagad sila. Haamuin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo na in kita ni ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahabiya nahay ni mga kamaasan, kamakulangan. Amuin lasasin Rasulullah marikato taniyo. Biya din nabahay sab in kita niyo. Liyasa kita niyo sin Nabi Muhammad. Kalasan na to rabay sab in ginhawabaran na to. Nabang sopa maing jawab aming kalasahan na to in ginhawabaran na to. Yan in Rasul sallallahu alaihi wasallam sumtuan iban upihan hakatan tibayuan hinang marayaw paamuhi kasampay na to pakasanyangan. Katan day hapag sambahayang hapag puasa hapag haji hakatan uno-uno tibayuhan hinang marayaw yan in Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam upihan. Wairugaing upihan iban suntuan sintiap-tiap deng kato tanyo malingkan amin Rasul sallallahu alaihi wasallam deng hasabian hasupayan nato maingat urulon iban inbakkas niya suway nato rasya kilahon dihilan waktu biya din indagbusin pagkilakan niya na muna hilabay deng hapagpangaro hamanga sila makakila hikamaruan niya, yan na rin doon in mga papata, iban bayta sin mga kasahabatan karidaan sila kataan sin Allah Ta'ala, tungod ha Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, kakunahan da kuman na to, dungdungan marayaw, dumulan hakakitab-kitaban, ibang tinghogan ha mga sila ulama, kaguruhan na to, hasupaya na to, kakilahan, injungjungan na to Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Murah-murahan mga kamaasan, kamakulangan katawtay mangura na agama sin Allah Ta'ala, ayaw kita niyo masumo. Kuno, aun katinghugan na to, kuno, aun karugan na to, suy, bilang panaabiti iban pangabi-ngabi. Amin dumakato tanyo maglingkod-lingkod. Hisiw-siw na rin ang mga katawtay manghuran, labi aula na rin ang mga kaguruhan. Mamassa, sinkawi sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ando ayaw kita niyo mag-isarwah, karena hambok na yan din ang mga kunsi ibandan, pahamuin hikasung sin panghati na to, doon Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagsarang sukulan pa Allah Ta'ala, hasakahaba bihay ni bulan uno ba, bulan September bukon, bulan Rabiul Awal, amin bulan kepagbatain Rasulullah rain doon ha bulan yan, bulan Rabiul Awal, amin bulan kepagbatain Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam ha bulan yan. Alhamdulillah, nahinang natabiat singkitan niyo. Bukon day sabiyad to bi ang mga law ni inyad to, nahinang wajib sintuhan.
Wala ray sabda mikian nahinang iyan sin Nabi na sunnat sin Nabi. Sa nahinang napagkabiaksahan sin kita niyo. Baha amunad to in nanayin bagaw halong simbigi jantong pangatayan na to. Bukon day sab, manunjo kisin inyad to magpakatumtum sadya kita niyo. Amin suway na lang niya roon, hawak to niya at hawakan harulan niya. In kita ni walillahil hamd. Nakatutumtum sa baha hapagkabiaksahan. Dayin doon, bang magdatong in sa kahara bulan bihay ni amunin bulan Rabiul Awal, bulan kapag bata Rasulullah, na ando, nahinang nato nakabiaksahan, in magpunpun, haka masjid-masjiran. Magpunpun, hakar na sadya, magbatbat, iban magsuy-suy, sin kabuy sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Yan naka masjid-masjiran. Alhamdulillah, hindi ha masjid na to. Kaabi isadya na ubos na walillahil hamd. Nabukunin na niyad to, na ubos na pag-uus-ubos na in pagpangadya kabuy bukon sa sumakawa in pagpangadya haka amin kabuy sin Rasulullah. Continue rayan. Bukon at ha masjid, bukon at ha madrasa, sambil pakabaybayan sin kita niyo. Nabiadiin, in kaon sin pagpangadji hakawi sin Rasulullah, biadiin in hikakisa sin ama, maun pa anak, biadiin in hikakisa sin apo, maun pa apo niya, bangway panghati niya tungod hakawi sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Alhamdulillah, matauding ka masjid-masjiran, matauding kahula-hulaan, na ayaw kita niyo masumo, dumungog, iban, amin, tumaud ang mga parakala, insyaallah subhanahu wa ta'ala, walillahil hamd, murah-murahan bang man pipagbarakat, sinallahu subhanahu wa ta'ala kato, taniyo. Alhamdulillah, misan indum ini, na aun day sabdain ang mga kataw-tay manghuran na to, haamuin magpaon, day dito ha, kauman, magkulang maglabi ha, Villa Teresa, na insyaallah ta'ala magsal sila sin kapagbata ha Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam in maraya tumayhog dumungog insyaallah ta'ala ukab pakatan murah-murahan bang man pagbarakat sin Allah ta'ala tubuan kita niyo iban duangan niya pa in amuin lasa doon habigi jantong pangatayan sin tiap-tiap sulakan den katutan niyo makalamot kita niyo rin ha mga masapaat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إني داع فأمنوا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب للدعوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا تجاوز عن سيئاتنا توفنا وأنت راض عنا اللهم برحمتك عمنا واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا يا حي يا قيوم بك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا من حبك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا الله يا حي يا قيوم نسألك اللهم أن تجعلنا ممن ينال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا رب العالمين اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اجمعنا اللهم في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء وأولئك هم الصالحون يا رب العالمين يا حي يا قيوم نسألك في هذه اللحظات المباركة نسألك اللهم في هذه اللحظات المباركة نسألك اللهم في هذه اللحظات المباركة أن تجعلنا من عبادك المقبولين عندك يا رب العالمين وأن ترزقنا الاستقامة اللهم إنا نسألك الإخلاص والتوفيق والاستقامة ودوام النعم وحسن الختام نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة.